Croeso pawb. Heddiw, ni'n mynd I bod yn chwarae game o enw The Apartment Next Door. Ac mae'r stori yn mynd after receiving a 911 call from a woman claiming she can hear strange noises coming from the apartment next to her. A lone police officer is sent to check the place out, armed with nothing but a VHS camera. Wel, mae'n swnio fel budget cuts ar y police department wedi bwrw. O, dyma ni. O, let's mynd mewn. So ni'n... What's your emergency? Hi, I just wanted to report some strange noises I've been hearing in the apartment next to me. 436, I think it is. I've just been kind of concerned about it. All right, we'll send someone over to check it out. Okay, thank you. Bye. Yn anfon fi. Yr unig dyn heddlu efo VHS camera. Does gen I dim gun, just VHS camera. You know, budget cuts and... Oh, a budget cuts and bwrw'r... a bwrw'r heddlu, oh man. Oh wow. Okay, gonna zoom out in, gonna zoom out allan. 50 controls. Can we just edrych ar y... Eject? I guess I didn't quit. Okay, there's dim controls there. Let's just... Oh na, pa apartment oedd yn dweud oedd e? Fi ddim talu sylw. Pedwar, dau, pedwar, hello. Ydy'r... Ah! Ydy'r fire extinguisher mewn date? Ydy e? Methu gweld, mae'r VHS camera hyn yn... ofnadwy. Wel... Oce, mae'n rhywun... Uwch ben ni. Rwy'n gallu rhedeg? Ie, rwy'n gallu rhedeg. 47. Rwy'n methu cofio. Pa... Pa... O, un hyn? O, ie, wrth gwrs mae'n un hyn. Edrych ar y golau sy'n dod. Mae rhywun yn cael gamer set-up mewn fyna efo'r blymyn RGB. Cant a cant. Heck yeah. Helo? Na? Okay. Falle mai ddim. Oh. Hello? Oh, mae'n y corridor. Use left, click right, click to some camera. Ah, okay. Yep, we'll move it hwnna. Pedwar tri dau. Sa'n siŵr pam rwy'n edrych ar y rifau. It's like... Wel, rwy'n dyn heddlu amazing. Dwi di holl anghofio beth rwy'n angen gwneud. Hello? Ah! Dyma'r un suspicious! Wrth mae'n ar agor. Ac mae'n... Oh, mae'n dywyll. Oh, good god. Oh, na. Helo! Heddlu! Heddlu yma. Pwy sy yma? Unrhyw un yma? Dangos eich hun. Sgolch yn dda. Beth ti ar y llawr? Booze. Ar y llawr, mae rhywun wedi... Ydy hwnna'n y booze neu puke? Gobeithio bod e'n puke, achos mae'r booze hwnna'n... lliw ofnadwy. Mae'r... O, beth ti hyn? O! Oi! Heddlu! Hello! Dangos eich hun. Dangos eich hun. Diolch allan fan hyn, heddlu. Hello. Heddlu. Di hwnna'n dweud the times. Ydy unrhyw'n gallu darllen hwnna? Oh! Right, dwi 'di pig fel lan. Oh na! Rwy'n zoomed mewn, so rwy'n methu gweld. Da, gwych, dyma ni. 123 reported missing.
Okay. Chat, ti'n gallu to... Ti'n gallu darllen hwnna, pause'r fideo. Ble mae'r... Na! Mae'n illegal i lladd Iawn? Dwi'n heddlu. Dwi'n officer. Ti'n methu lladd fi? Hwn yn legal. Ti'n clywed fi? Mae gen i'r VCR camera. Oh, hello? Oh my god. Mae hyn yn... ystafell diddorol? Ar an apartment? Dwi'n gallu troi hwnna arno? Pam ni'n dangos sgwar? Na? Dwi'n gallu cymryd VCR? Beth oedd hwnna? Na, dim byd. Alright, mae neb mewn fan hyn. Mae neb mewn fan hyn. Ydw i gallu croucho? Rwy'n gallu croucho. Pam di'r zoom in mor araf? Na. Gwneud unrhyw beth efo hwnna. Callell. Ydw i gallu cymryd y callell? Na. Just zoom o mewn. Araf iawn. O ble mae e te? Sa'n siŵr beth roed i masio fanna, mae search bar wedi dod lan. You failed, alright. Rewind? Ble ydw fi? Rwy'n fan hyn. Rwy'n methu. Cifio ble? Ble ydw fi'n cifio? Ah! Ydw fi'n gallu mynd o dan fan hyn? Na. Na, okay. Right, mae angen ffeindio rhywle I cifio ta. So rwy'n methu... Dal methu mynd mewn fyna. Dim lot... Gall gen I unrhyw beth tra fan hyn? Na. Gall gen I unrhyw beth efo hwnna. Ble yn y byd ydw fi gallu cifio? Mae hwnna'n edrych fel mae'n, like, tunnel neu rhywbeth, ydy e? Ydw fi angen ffeindio rhywbeth I agor hwnna? Oes rhywbeth mewn fan hyn? Dwi'n gallu dynofio? Na. Unrhyw beth fan hyn? Boombox! Na? Right, rwy'n colli rhywbeth. Biff... Na, hwnna'n just cigarette. Perhaps os rwy'n just rhedeg at yr, now we're just try round. Na, methu mewn fanna. Rhedeg lawr fan hyn. Ydw fi gallu cifio fan hyn? Troi golau bant. Bon tawel. Ydy wedi mynd?
Rwy'n meddwl mae wedi mynd. Mae'n swnio fawr o fi'n mynd trwy drws rhywle. Right, heddlu. Ddim eisiau. O, mae wedi cael y drws. Oh. Wyt ti'n cael pi mewn fan hyn? Na? Helo? Helo? Mae'r mirror ddim yn gweithio. Unrhyw beth? Beth di hyn? Rwy'n methu darllen e. Just afterthought. Yeah. Reminder, I hid the key to the drawer on the shelf in the kitchen. Wow. Short-term memory loss. Ti angen hwnna? A hwn yn dod o'r dyn oedd yn methu cofio'r blymyn rhif y drws. Na fe. Pig fe lan. Dyma ni. Okay, pam oedd fe'n gadael ei mewn fanna? Llun o'r painting. Unrhyw beth ar cefn? Na. Flip fo round? Pa paint ydi hwnna? Rwy'n fi'n gweld hwnna. Rwy'n hwnna'n allan fan hyn, oedd e? Yeah. Hwnna wedi agor drws secret ar i e. Yes! Edrych ar hyn! Little man cave! Dim ffordd sy'n man cave Morgan, though. Os ti'n gwylio. Wyt ti'n cael hwnna mewn y man cave ti, Morgan? Bet ti ddim. Edrych hwnna. Dal fyw! Beth fi'n gwneud? Masio E? Rwy'n methu symud. Na, mae'n tu ôl fi ydi e. Mae'n mynd i bod tu ôl fi. Rwy'n methu symud. Methu gwasgu E. Okay, wel fi ddim yn symud. Hello? Pwy yw hwnna? Okay. Wel... Rwy'n ddim... Yeah, okay, mae'r ghost mewn fan hyn hefyd. Mae ysbrydion wedi codi. Helo? Ysbryd. Right, ni angen plannu sut ni'n gwneud hyn. Rwy'n meddwl just mynd rownd efo'r VC a mynd, police! Just rwy'n mynd draw fan hyn. Gallu gweld e. Na, dwi wedi torri'r illusion. Na, okay. Gael fi allan! Pam fi fi'n cael radio neu rhywbeth? Galw am backup. Rhaid gwneud rhywbeth efo hwnna. Rhyw point. Have fi gallu byd lan knife? Come on. Rwy fi a knife! Rwy fi! Rwy eisiau collell. Na. Okay, so I guess dim byd mewn ffona. Let's mynd nôl mewn fan hyn. Na. Ei! Dwi'n heddlu! Gadael fi allan! Hyn yn illegal! Hyn yn illegal! Ti'n methu gwneud hyn? Mae gen i VCR camera. Iawn? Rwy'n gallu zoomo arno ti. A zooma allan? Rwy'n nocio.
Dewch mewn. Ti'n under arrest. Fi'n smack ti efo VCR camera. VCR cameras yn drwm. Os mae un o'r like blymyn shoulder mounted, right? Ah! Na. Dwi'n siarad cael element of surprise yna. Ddim gweithio. Helo. Ble wyt ti? No. Rwy wedi troelli rownd. Troi pw ar arno? Na. Mae'n swnio fel rhywun yn blymyn maino. Ti'n ôl mewn ar rhywun. Just TL. Ddim byd. Gwely. Mae'r gwely hwnna'n edrych mi. Beth oedd hwnna? Beth yn y byd digwydd hwnna? Rhoi hwnna i fi, ie. Dwi'n mynd i craco ti efo'r hammer. Sa'n cofio beth mae hammer mewn? Morthwyl? Na. Ydy morthwyl? Ydy hwnna'n gair am hammer? Mae'n cofio. Ie, mae'n mynd i smasho hwnna lan efo'r hammer. Oh. Beth sy'n digwydd? Ble? Beth sy'n digwydd? Oh, okay. Oh, right, rwy'n just like... Rwy'n accidentally troi'r torch band. Pryd rwy'n gwneud animation. Go on, let's just gwylio ffilm. Rwy o VCR, man. The better TV, better picture. Heck yeah. Stiff lawr ar y couch. Ww, beth di gwylio heddiw? O, gwych, mae'n fel stalk y fideo. O, na, hwnna'n... Oce. Oh na, mae wedi rhoi bloody allwedd tu fewn i hi! Oh! Sut da ni fe'n cael bloody x-ray machine? Mae serial killer hyn yn resourceful. Oh na, rhaid cael hyn y beth rhaid yn y callell lam. Mae rhoi bloody allwedd mewn y blymyn cyrff. Oh. Beth mos mae fe wedi galw yr heddlu. A mae hyn yn just game. Right, rwy'n ffyr allwedd. Sgolch yn da. Ugh. Right. Cheers, love. Let's cael allan o fan hyn. Rhedeg. Right, hwyl fawr bloody jigsaw. Rwy'n mynd adref. Christ, rwy'n shift hwnna'n ofnadwy. Ar bydd fy bechyn lawr yn y station ddim yn... Hiya, butt! Pan fi'n mor araf nawr! Mae bloody VCR, mae mor drwm! A redeg! Breaking news! In local news, Sam Turner, the Bachville abductor, has been apprehended, and a court trial will take place on his case in a month. In a police interview, the Bachville abductor confessed to the abduction and brutal murders of 4 known victims, including Jennifer Lynham, his neighbor who was pregnant at the time of her abduction. When describing his crimes, Sam Turner quoted, "I'm not ashamed of what I have done, and have no remorse. A ceremony will be held in Bachville Town Square, in memory of the victims and their families. It is currently unknown if there are further victims." Oh, wel, ni di cael e. Yeah!
Gweld, ti ddim angen gun. Ti just angen VCR camcorder. Mae'n yn eitha cool. Rwy'n hoffi'r atmosffer o game hwnna. With y VCR, like yr edrychiad y VCR yn edrych really nice. Ac rwy'n atgoffa fi ti'n bach o little, you know, with a... I'm sure beth oedd y ghost hwnna. Rwy'n atgoffa fi o PT. Ac hefyd like, y ffôn yn ringian. Ond yeah. Yeah, really for cool. Rwy'n enjoy hwnna. Edrych ymlaen a gweld beth maen nhw gallu creu nesaf. Somewhere a door unlocks. Boys, gamer room. Come on. A bloomin' RGB gamer room, definitely. Hwnna angen bod ar agor yn awr. Cant y cant. And you guys skip o hyn. Alright, let's mynd i'r gamer drws. Oh, mae angen bod ar agor, come on. Mae'n dweud somewhere a door opens. Hwnna angen golygu'r RGB door, come on. We've got a sick gaming setup. Oh yeah! Heck yeah, party time! Woo! Oh, edrych am y fynd! Rwy'n methu gwneud o. Heck yeah, beth sy'n ar y bwrdd fan hyn? Hey, ydy hwnna'n yr developers o'r game? Nice. Well. Diolch am pawb am gwylio. Ac, yeah, os ti eisiau arlwyth o'r game hyn, mae'n ar i trio. Ac, yeah, gweld gyd ni nesaf. Hwyl fawr.